Wasya wa Muimi. Wati ndata mwanda musesia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni ya vikesa ya Wasya wa Muimi na muthanyani wa munthi twibandu beta wake kauntini ya Makwene wala tukwetha twima Makwasi na tutambete kwima Makwasi nundu ntwakomana na Muimi mutaalamu nitukwetha ndi twamba sisia muno yulu wa Uimi wa ukamba tutona kuwima ata tutona kwikata nikenda tutetheke nundu andu ingi masia kana ukamba ni nthi ya munao na kwisindu mbingita tutona kwika mbemba kundu kungine kumu kundu kungine kuthithu tutona kwikata nikenda isire ntwakwata sindu mbingi pyu nthini wani maitu ya ukamba nitukwetha tunena nake tutambite kuima Makwasi nitawa Steven Mwema kalivu nthini wa Kilungu tukwatene kuma yu mbaka muthia watindata nesa muno yu tuyambiye yes tutambite kuima Makwasi nenda wambo o tutwilo utaalamu wa kumwi wa baini nikenda wesethia mukambani wa manna ila wibaya musi pia ndo matwane no si wa thi usi wa muone mausi wa kaiti mausi ke bathukanyo asuna maithe matona kuima kume osi makaima mboka makaima sindu sike bathukanyo pia la me kuima nundu wa mbua koni kenda wesethia network la ne wesethia mukambani wa manna tona kuimata kindu chambe kwi kundu kumweta kitui kundu pati mosi kitui ingisi ya kibwezi na kundu kungi wesethia kuina mbua mbingi yumundu su mukamba wa bandu atona otete katoke sethia ni wa kwata kindu kuma mundane kwake ona kutuka baimbua mbingi ni asia yune kolieseo na undu ngai wombie nthi ombie nthi ye complete kila wika usia balawe ukaisia yo banga iwombie ni chao kifiti kana kiwa nana ba ngeleka ni Wasya takitwi kundu ta motha kundu ta no kundu na kumiambani no ndo kethia kwithina wa mbua lakini aguo yethia kwine manzi obyo yaindo ukethia wethitie mbui ciaku twicokombea na mundu wa bandu tabayuke eward yugeje tubuli twa kwithia twili utatukite niki climate mbui no si affect wani climate si affect okay usino Uimi bado Uimi tia yo kubanda mbemba kubanda mboso kubanda nzo Uimi wonde ndithia no Uimi bado na yuzicio yithia kunda kuku kwi Uimi wakwo kaindo wigoka withia kwi miti yakwo withia kwi yamba yamba ni tono manenge mbesa mbingi pyo na kwa andu makuyu undu takukwitu yuke tunakwata mbesa ile sitone kuma miti ni tayamba kiamba kitona kunenga mbesa ri kiamba no tai namba kiamba no tai ngi yuzu kwa mbesa mbingi pono yu wambio thio banda kiamba kana withikwe kana yamba sie bona naturally yamba itweke kana ndisini bwo kana tegwo siameye bindano nundu kiwicha ikingi komeki amba chukiande imbwa siama tukai itono ndini kiamba kekiana kwa yuko isi yamba ila siku sio ndema ka maintain ketho ni yamba sia kwilo sovie lakini ona mundu osete banga we mugule yake kwe isi banga na netubu ate mekiamba yeso na yalamba ya temwa na yapegwe palukani kana ni umwana ngia mundu ndo bana mbemba wezi lenge yake amba yundezi ukoka buna baika mbemba ukekala miaka monzo tona mbua miaka na ndigo kaketha mbemba uketelo miaka ingi nana uyethia kwese ndungi tusieta ndumula kana ngwaso nizo tusieta tamaridi mundu ni ukulia ngwaso ni mewa wao usini opitito obute ngwaso no otethia mundu ni ote si ngwaso na sieva ito na kwembemba ito banda ngwaso na kwenzo ye nundu ngwaso ese obase juice very special ngwaso nizo obase juice si masungwa ukathike thandu ala matembe angite wa India with the matome ya sauces sia ngwaso ilato ito ndo tumeta tomato sauce ya kutukutia kwa pilau kwa chao ukasio ka sauce kasio ka ngwaso nakayiki wakasukali kaini nesa no iki akamuselene with the aliwe moya mono ngwazo zoto kimangana na sio kuenzia ni nundu sio na itua gato aba Mombasa gato mpaka India igadio sio bisindu very expensive wathindu kaimwe na ngaliko Nairobi tako Diamond Plaza with the ngwaso yete wabithoeka ka juice kasio bito no kiuki kolokete tiene we mwingi bau niona mundu mwe yoka kwa kilo kimwe cha ngwaso silingi 10 au 25 ambao kilo kimwe cha ngwaso ni chalero kunenge baita wa twasi sia thinde pyo manana kana 5 kilo kimwe twasi na ibroka no ni mama na ngai nondo wendo kwendo swania wewe na kindu kiki wendo kwicha tu wikite nundu wana kindu kite ma nundu kindu wethi ngai atete bau wenda kila chakwe mwendo kwise obisi yo isi ndangwaso isi ndusina baita weyo lupyo no tuse basi juice ya ngwaso
ondu twete wa soda wa unyo ku detail ne wa paka lamba ebo ke baso wa fruit processing plant ya kuthia ona tena mesu we mwene no usovye ukathoa blender siaku uko kese obise juice yaku ukapaki ukatesa ukatwa kwa KFC kavitu kitu sia vitu kitu kalikotesa ondu we soda nduma South Africa ukuma ko tukaita wengine ko na soda chemical lakini ngwasu ni kindu fresh ni kindu kisiovyo wilo ya kindu kila kisiovyo wesema ndia kila kite chako uthuku amukamba ni kwenda sindu ciene ndenda ila ciake na yula to sobye ila to kusobye sindu imote ino na onamba ngwasu importance ya kusilia kwa muno kwa silikale kwa kebs ikana se the necessary la ndino wa kebs so isia lato wa kindu whether umuhimu wake nicho wakwesilia ndino wa kebs ikunenga faida wa ukethia not supermarkets no ukata wendota Tanzania wendota ndisianza ikwala yo ukethia not with na market nene ko ukethia you ndo kindu trusted already na ikithimito kioneka na ikisio ko witende me yuna kwethia utonda kwambia utana silikale kwa kwete thina ukethia vyo thina okay na yo namba tutona kana cio na cio namba ni cio basia mutu anyu mutu suno tesa ona ino na iltewa matukani ko ilobi hata yu inambe yuma we mutusu tuyase basi tunetwa kitu kikolo chase bwa mutusu namba yule kwanza kwa yuta mana ke onge kazi ni wakwa weto akaliwa moye wokia tukenga mutheno mebinda mwi wabetele kuku wakati wetu nengwe glucose mbinge ulanite mutu na sukali watu kaisa atweje tuite glucose kwenda na yenzi abulirwa ka sukali kitha kikendo kisio muno kuno tupange ithi akamba yu ndu no tusovye juice yitu kana kendo kitu na mutuno kana tukambia ota mutu mbene yu tukambia ota mutu tukapaki nesa tukapaki mutu nesa mundu akamba uona na kendo na kithanga thike ko indi beta silingile yani ukethia mukamba webuthisie vyo na twenda kuma bandoni bwa kamba twalikile kwa kwibuthia ndi wa ukamba nipo muno ko make thangathi kithangathi na sindu ila nziovyo ona itunda ile ziovyo itwa wanthi cianza yuma ukamba na yu tutona ila nzio yuma ukamba tutona tuna sindu mbingi lakini no manji twenda go tutwika nota akamba nota makati wa andu alanja ndino ito ya Kenya tutona ku yumia bwa tukatumia sindu ino situ no wetha kwendo matena sindu na nathu na moza ako na onenge sindu ta namba uta mutusu na ingi usio kuita na sio ndu siema utamaingiki ngini yukilo kimechangisha namba ketha twindi kisomo twindi muno byo ketha tuyelewa wezi twa kengi kine mundu mungelesela woke mundu mweu ni watu kengi we they pa ikindu kitu twezi kisio sindu situ yumetete su yamba ni sianga iti situ twasithi yebau na nke mundu ngia yuko kwa kindu kene kithoku na kwenyetikela we maye kindu kene kithoku yimuta ma namba yunye ndinera ula wa gopyo kilo kimwe cha namba jeli to tunenge mbe wa ngili kilo kimwe ya tunenge twasi ngili yana ndo haziara nyeri weta ndikianga inde okia mundu kilo kimwe cha ngisi namba cia kumya matayi mindo muno na wile cha ndo kwa soka yoka yano yechetheka chuwe kasietheka bona wa Yesu ila waendia nengi atume make mikate na ila yatielile yesi okoto cionde wo sa wete wigiti theka wenge yeke yekukaki kulasi wenge weki yake ndo kiba chaki ngiya kaubuganisia kilo kimwe cha ngicha lilo kunenge ngili yana kuthimbe na niso nitumika ko sevya kana ni mauta si mauta maingi niso basia mauta mata essential oil mako kana mauta makuita ngoma kuita ni makuita mauta manamba no maike ndo mauta edible ino ndo mna macadamia na pe pena mwini miai ni wasijuni nota yuma ngulu ni yuma sinusia muthembo miai yuma sia glue yuma sia gum ngaye muno okamba okamba muno kamba wa weu kundu kubyo kundu komo kitwi na ngaliko sia makoeni ko wendo banga kila ukamba kila bandu pe kindu tonyo tumwe wenda ukekulie wengi wombie ba weki chova uko nonge ya konya kwa kine kina yugetha no kwate ngili yana ngine sia kiamba kilo kimwe na ngi kaibibe mundu cia na ne wese na kiamba na ni kinsi ite yu ngi no etu to no kwata ka connection ata kana tuthi ugugu kana tuthi to na ikata tumane bala to na kwitwa tiko gugu nondo kino tukwatanie okay no tukwatanie tu na tuweke ila sieta tuka patent. Uno ta patent ite sindu taithiju.
Numoko wa mukapendo wa mitoke. Nende ile ingi. Siedhi hai mwese. Nuno mukabo wese ngie noje kendo. Bai ingi ndingi yese. Nonyo mukamu kamarabia makamubena. Onuma mwakio beno chondo sindu taisu. Sukaisi ya Masai. Koyu puni kwa atana na mwe patent. Ko puni pondongo yusia muno ndongo yusia kamba sele to likelela. Yuka likotumika. The solution nene muno duniani. Lakini pate patent ni mwabenwa. Okay. Aya, na yu elato kwema muno yetha twato kwema. Ape andu meko kama katuthoya sindu nai. Brokers midomeniano. Yutu tutona kwikata nikenda wise there nitwathi direct kindu kitu utona there mundu over 70 na ithiota 150. Tutona kuvunja chini isu atokese there nitwapika baya mbe undu tutona kwite kindu kitu twakwata mbesa nzio. Andu makwata nita society lakini acho kyo bina nondo yu mundu ko kuthoyu amisia loli yake nyama kima ilobi ya kuna mauta makana kuoma songa lene kana na kuoka sayane na kuwe kutha ese mauta azuwe ukatweka wiko ambo loli yake utwa kendo ipota yese they are not what yenzi Yesu otherwise not kwata nita societies kuitwa kwatani wetu twana wethe kwatani wetu twana wethe na bino na netu twana kwitha tuikwata mbesa mbingange kwitha netu twana wetha tuikwata mbesa mbingange kuma sindula to kwitha kwata mbesa mbinge byo no kwata mbesa mbinge byo kwata mbesa mbinge byo na muno kundogola kuthithwe pe ukamba kumukubyo na kungogola kuthithwe yu kwa na utaalamu wako kukuthithu ni chao kitona kwitha neyo thabu wa kundu kuni chao muno ando matona kundogola kuthithu thabu wa kuni mitunda mitunda tayeba metunda ta kwambeiwa mayo manga makwasi makolobea ati avocado isindu sio ndila sibanda weekend mitoki kenda no thithu na kondo komo tuithi akwe kwa metele resist ya omo na indo tasiba meteta mokao for example kitwiko no bange yu Uimi waku no mokao ebyo ya mutumia mweta Mr. Kituko ngaliko sia kesayani na ovaeka pakwe 40 sia mekao na wanengetwa presidential award ni Kibaki Musumbe ukethe yu bandu takuma masako kuko bika bandu ta twazi kuma masako thima kutano mama masako ni mekao bethi na yu wa mameka we ndo ya kana kai yani nza we faida boila nzio byo duniani ngo namba 2 boya onde sawa imotho ku frame ya mukao yithoeka boya yo kabatia ko kaithoeka na iwe ukamba gwetu tilanga amatu twekesie mbui bandu boso bya mika otukasiane sai kiana muno ithano ndwambo na we andu ne wa mase the second the best in the world wambe witha wenyo mutu wambe ni mahogany ko ona mukao no surprise na ino ingi ye bikia mukao nge mukao no kaka nomba no itie withi kala miaka yana withi withi ondo atie nomba esu jile pai muthoisa na we ne wa mase metha na challenge ya ku market mekao no for example wisi wita kikamba kwa muka ni muka kwa ikamba lakini lo thiku ya musungwe yani kana mundu te mukamba ndwe wana withio muyo bandite cha yo no kakali ni muka ndu ikindu cha muthemboso ndwi sitwa kana no kasebya muka utweta Melia Folkenzi Melia Folkenzi ko wenda ku thiku ya mundu te mukamba yu Melia Folkenzi no kege simu ni akuwa na wako Melia Folkenzi okay na muka no se basienda wasia muthwa ona ko kwenda kuwa muthwa muka pia matumagu no matumika hata ndawa miyayo ni tumika hata ndawa mutu no tumika hata mbo no getha frame ya mukono ithe yo kitiwa na utabisia ba paimbo ingona pa Kenya ithenge ya mutuzu oto mahogany we tala ukewe kana pe baloti lila muko kita kwewa mukono ndingwa kiu no after 12 years after 12 years with away mature ni muvya muno ndo tabia mondo asu yu twasiokethia yutoka ba mundani tuime Makwasi utabia maima wata ono tuiso tuikane twamethe achaine pesela process yeba ni muvya muno karibu na indi mwendo museisia Muimi ula tunake muthanyani wa munthi no atwelesia maundu kauta yulu wa Uimi wa manya no uime kindu kiki ti lazima uime kindu kiki kana ki opui pe kindu kiloto na kwetha uyikane kenda ukesethia niki ukwete mbesa ti lazima wose maembe kana sindo siki wathakanio bande buno utumia sindo ila twanengiwe ninga ineta wa Steven Mwema nikilungu cha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatana mukamba twasiokethia Muimi ula tunake muthanyani wa munthi no kwetha aitwelesia undu tona kuima ikwasi kuma bamwambiyo mpaka wese kuyethia chain twithiane itina vineta yasa
Wasya wa Muimi.